te perlok mentah pi ngadang don hakan ne kejaka ngadang wan pu pentor pej perlok kejan mit kebesuk kemen keba itenat lada pi pej ya kene kejaka caka tanjong sene pej pi pentor ki bahe ba te mentah pi ngana kiu honu op honu tip te sak det tok ngala janlat sa te sa jerong jong ni uap te masih komen pat ngisi tenat namar tak sengi hewan pu pentar sene bangi ya det kloy te mentah ngamar wi ngala ya cak mate ngala janlat yu ni tip ngala janlat sak clear jong ni ulum te setangkat to kan menit ngala poi be don sak clear jong uni ulum te pej perlok la pej kene kecaka kabe itenat sya pi hang ne ba dan kini ki musiam ki bahe ba pi sene don tak musiam ki bahe ki bayar ba ka jingyar jong kene ka musiam na du nang ne nak po ha du setesa lor na du nang ne nak try sya du setesa jerong jong uni ulum tang kemos yang sudah tengah sir tight na marnga kiu yuni uap te mentang lah jan laj sakliar jong ni tip sakliar jong ulum ngal jan poi POI kane kacaka sane tang kemos yang sudah pet na tene siliang ro kemos yang te hakane kacaka bun ka mau bani ka kendau pekna du di siliang hadu sene te mentangan kiu op stang nik tok ngala or laj sakliar jong uni ulum te perlok lada piwan kaya kene jaka kalong syaka ba itenat kam tam ha kapor jan mit kilum ru bi tenat pi tai ulum kelai langsung badan hapok snang Mariam te entah ngalajan kiu laj salor jong ulum te stang ketok ne scan ngalapoi sendon syah clear jong ulum te pej mentah ngalapoi sendon syane sya jerong jong ulum hang ne pin siyo isya ya ka view jong kane kajaka pej ngin pi suki pej pi katang musiang na du sate kemusi pej saudong jong uni ulum tang kemusiang sudah pej pi mentanga ngawan kiu nang te na siling ngawan kiu ta te pi katu ka mau balong riat kadan sane une di mau te pej mentangan pi saudong pej mentang lawan sembihan ne cu pej ngelaya pen pi saudong te katai sasiliang ru kadi kemusiang pi katai sasiliang ru kadi kemusiang ka bahe ba te la dapiwan kaya kapor jan mit kam tam lei tang ba snubok mentaka sengi pangapen pi kam don sengi la dapiwan kapor ba kasengi ka syai ba pin sa syami ka jing itenat pin sa yo ka jing itenat nalor ki pelang ki bajerngam ki jakar ki bapengat te perlok ada pinang pej ka ne ka video jonga mental ada pinang pej thamai snyup ba pin ya subscribe like but share ya ka ne ka video jonga nga ong ya pi tang kito ki perlok ki barawan thamai ka ne ka channel ka jonga hendrai kito ki perlok ki baladep subscribe ki baladep kersan yang ana kapor te snyup ba ya piru nga ko ban ong snyup ba pin ya share lem syaki perlok jong pi kumta te perlok mentah pi yang bangalajan poison don sya te sya lendet jong uni ulum te pinsa yo isu ya kajing itenat jong kane ka Mariang saudong jong kane ka tanjong ni sene dengan sapen bahaya pi enda ngala poi sya te sya clear jong uni ulum tem taru ngala poi tang ba ladangan poi sang tai kala kami yo isu ya kane ka jaka jong ni sene te mentah pi
ngan pen i bhai pi hang ne pej sachisin ngan pen i pi sukijai pi inang tena siliang kamu siang ha du sti na du sti sapo stu setrai wang akiu mangam ta tutip tang kamu siang sudah te pej ba nang tena siliang ro kamu siang pej te perlok si ba pin ya pej ka video jonga ladan ka ka video bangal de pisna na du ngalapan i pi bangawan kai kene ka chaka tang ba ngala upload di kata video tang ba dan pej de na kata kadau mentangan sale biang sachisin ban pen i pi ki perlok nong kersan jonga papi la ban yu i kini ki chaka jong isane lese dan pen jong pi papi itena di kene ka chaka jong isane pi la wan kai hakan kan kapor de men lada pi ko batip ya kene ka chaka su bahasa komen yang dan saai ka jumpa pi lada pi ko kan ka bapi temu bapi nuan kai sane ngan saai pi da ufun nombar jonga de tangkom ta perlok de hang ni perlok ngalapoi sendon syaklir du jong ni ulum de perlok hang ni lada don saka drone leite pin sa syam ka jing internet jong kan ni ka jaka jong sane henry tang da ka mobile tang kamera pinom la le ye henry lada don saka drone leite perlok wow ka jing internet jong kan ni ka tan jong sane pen ia pi saudong jong kan ni ka jaka pej perlok pej dang kendong ba kan ni ka jaka jong sane de piu tai ulum de ulum kelai lengsmun ubadan hapos nong Mariam udon harut jong kasurok balej na umdolun wakaji patlang dilon de piu tai udai ulum kelai lengsmun udon hapos West Kasihil district tikan ni kajaka pangadon manga hangner kadang dei hapo jong ka West Kasihil district de pej pi na tay na siliang bayu i kita gelum nang tay la dei ka West Kasihil de nang ne shane la dei ka West Kasihil de perlok la da syai pakasngi pila banyu i ulum motarishan kum ta terter nang ta pila ban de perlok kuble shibun perlok ngin se sempat hakawe pat ka video de yeden banga man la kapor dan saya lek pan i ki video ki internet wat la ngam la ban mi in ring sa persyang kat bala ban i ki perlok jonga nomor dan ki perlok ki ba kwa ban syang kai sene setai dese ki ba i mariang kila ban i ki video jonga wat la ngam ler ban mi ki video ki internet kuma ki wi pen mi wat la ngam padal bit ba dabiang to unong ring video re dese pin saya i ka internet de kublai shibun tangki ni kentin kediat perlok ngin sesiam pada ko ipat ka video kublai perlok